téléspectateurs de Wasso Media TV. Aujourd'hui, c'est un autre rendez-vous où nous allons découvrir encore un autre artiste qui fait la musique gospel dans la province du Nord Kivu. Moi, c'est Berger Mwindo mwenye niko nabaletea Wasso rubrique c'est Amo de Lacri. Sijui utaipata kusaa gani lakini nous sommes assemblés. Donc avant tuanze na masolo, tu dois d'abord t'abonner à ma page yetu njo upate mengine. Donc d'autres rendez-vous ce qu'on a raté, saa tuna aligné interview unafata bila shida yoyote. Donc aujourd'hui nous recevons Okay, sijambo mpasha habari. Kwa majina ninaitwa Germain Nzalamingi TNG Light. Na mimi ni mwimbaji wa kiinjili ya kipekee ama artiste gospel, na ninaishi katika este ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. I don't know what you are facing. Maybe something but amazing. Unachopitia hauchelewa, hata unadhani umechelewa. Jana ulipitia magumu, hata leo kwako ni usiku. Mungu kwako kama story. Germain Nzalamingi. Comment unaprendre musique, we unakusidira ka muziki namna gani? Sa kazi gani pima tuambie, parce que bengine banasema ka musique ni loisir, bengine banasema musique ni façon tu ya kutukuza Mungu, bengine banasema ka ni kazi kwao, epi bengine banaonaka benye banafanyaka muziki banasema vale ni ba irresponsable, soit ni batu abana ma vision gizi bengine yaka, na bengine banasemaka batoto bandaka mu muziki bie balwana abakafanya muziki abo. Alors wewe kwa muziki unaiprendre namna gani? Yeah, asante sana kwa swali nzuri mpasha habari. Unajua music kwa hali ya kigeneral ni art. Na unapofanya art, ile art yako weye personnellement nje unajuaka kama utaikamata namna gani. On peut prendre par exemple art ya kusuka hii matapie. Unaweza kamata tu inakuwa ya msalon wako tu pale. Unasuka seulement pour mettre dans ton salon. Si vile. Tu kama unaweza kamata ile inakuwa kazi inakuwa na kununulia vitu fulani fulani, ama unaweza kamata pia kwa ajili ya kuwa na watolea tu wengine. Kwa hiyo music gospel kwanza inakuwa na shauku kubwa sana ya kumtukuza Mungu. Lakini inapokuwa pia na shauku ya kumtukuza Mungu, Biblia inasema mhubiri anastahili pia heshima na anapasha pewa kwa mali ambayo wa Kristo wanapokea. That's a sense. Ndio maana tunapendaka tukamate pia music iwe pia ikitusaidia sisi ambao tunaifanya. Kunaendelea kufanya musique gospel dans la ville de, notamment la ville de Beni, malgré uko et comment ulianjaka comment ta carrière musicale mpaka leo. Germain Nzalamingi tu es quand même connu, kuko wenye wanakujua c'est un artiste, unajua kujua mtu ule naye anafaka kitu fulani, bia ule ni mtu fulani, ça demande beaucoup de sacrifice.
experience difficulty ambazo tumekuwa nazo, unajua difficulty ambazo tunazo mpasha habari, tunaweza kufanya vitu ambavyo ni vizuri kwa utukufu wa Mungu. Lakini shida ambayo tunayo ni kwenye usapoti, hali ya kusapoti. Unajua kwa hali mimi ninayo, kwanza nina ugumu wa kutumika sababu nina shida ya macho. Wale ambao wanatazama wanaweza kutazama tu, watatazama ya kwamba tunakuwa na ugumu wa kuona. Lakini katika huo ugumu tunapata watu wa moja ambao wanatusaidia, nasema njoo uimbe hapa audio, basi wanatusaidia. Na mwingine nitakufanyizia video, nina wenzangu hapa Bunia, ninatazama Papa David, natazama Papa Sam hapa DM Studio. Kuna mara wananisaidia tu, wanasema njoo uimbe kwa bure tu, wala sitawapa chochote. Watu kama hao ni watu ambao ninahitaji mahali popote ili waweze kunisaidia. Na hata hizo studio pia nazo zina haja ya pesa. Wakati nikipata mtu ambaye ananisupport, anasema hawa watu ambao wanakusupport nami pia ninawasupport kwa kitu fulani na tunaendelea. Najua music, ukitaka ufanye kitu kizuri sana, sharti upotezee ndani vitu vingi, nguvu, pesa, akili, kila kitu. Kwa hiyo mpasha habari bref, difficulty ninazokuta katika kariere hii ni kwamba tunaweza fanya vitu vizuri sana vya kutukuza Mungu, lakini wasapoti wanakuwa wachache sana, hawaonekani wale ambao watasapoti kazi ya Mungu. Okay, asante. Nilipokuwa nikisirmonte zile madifficulty, kitu kia kwanza ambacho nilifanya, nilimuomba Mungu anisaidie. Na nilipomuomba Mungu, nikaendelea kufanya effort zimoya ili niendelee. Unajua katika ugumu ambao tunao ya kutokuona, tunapitia mashida mbalimbali, lakini pamoja na Mungu kututia nguvu, tunaweza tu. Alors, quels sont les projets zenye zinakuya na zenye bafane yako na wenye biko ku Germain Nzalamingi? Parce que depuis kwenye tumeanjia mpaka pale, deja kwa mwenye amejua Germain Nzalamingi, mwenye hakukuwa na mjua. Quels sont les projets zenye batu bangoye ku Germain Nzalamingi? Ninakuwa na projet ya kufanya siku moja live recording, jinsi wa Tanzanian wanavyofanya. Hata Goma hapo nimemwona ndugu yangu Erike Irio wa New Jerusalem ambaye amefanya kitu kizuri sana. Antukaa ni kitu ambacho nilifurahia, na ninatamani pia one day nifanye live recording. Na ingine projet, ninaandaa album ambayo nimefanya audio, nimefanya video. Inachobaki sasa ni uzinduzi. Inachobaki ni uzinduzi, na uzinduzi huo ama lancement tunaifanya kwa mwezi wa 5. Mwezi wa 5 hapo karibuni tunafanya lancement ya album ya kwanza ya group. Na hiyo album ina titre 6 na ina kichwa ambayo inasema anaweza. Hizo ndizo kwanza projet ambazo ninakuwa nazo kwa sasa. Kisha lancement Mungu akiwa atatufunulia, na tunapokuwa pia tukitafuta wale wenye mapenzi mema, pengine vitu vizuri tena vitawasili na tutawatangazia kwenye Waso Media TV. Hayo ndio maelezo machache kuhusu projet. Na nikimalizia hiyo album nitaifanya le 16 na le 17 Mei. Hiyo ndio date ambayo nimefikiria kwanza. Kukiwa mabadiliko tutawaarifu, lakini hiyo ndio date. Na ninapomalizia interview hii, ninawaalika wote ambao wananijua kwa mbali na karibu kwa jina la Germain Nzalamingi TN G Light. Ninawaalika kitu kia kwanza kusubscribe kwenye channel yangu ya YouTube. Unaandika tu Germain Nzalamingi utanipata. TikTok andika Germain Nzalamingi utanipata pia. Usikose kujiabone, nayo ni miongoni mwa kazi ambazo zinamrudishia pia Mungu utukufu. Na kitu cha pili, ninawaalika wote ambao wananijua, wote ambao wanakuwa na mapenzi mema kuja kunisapoti kwa njia mbalimbali kupitia lancement ya album hii. Nitajitahidi niyafanye ikuwe on direct kwenye YouTube,
hata pengine kwenye Facebook, Mungu akipenda nitatuma aliye mahali fulani fulani, ili uwe hata ukifata kwa mbali, pengine unaweza barikiwa hata na $10, $100, $5,000. Unaandika huko kwenye mtandao ya kwamba nami pia nina support album na kiwango kia pesa fulani. Kwa kweli hizo pesa zitakuwa zimefika na Mungu hakika hatakosa kukubariki. Ninashukuru sana interview hii nzuri ambayo Papa Berger umenitolea kwenye Waso Media TV. Ninaomba wote kwanza kwako ubarikiwe, na wengine wote ambao watajitahidi kwa kazi hii ili iwe nzuri. Kwa kweli wote kwa pamoja tubarikiwe na Mungu atubariki. Maybe something but amazing. Unachopitia au chelewa, hata unadhani umechelewa. Jana ulipitia magumu, hata leo kwako ni usiku. Mungu kwako kama story, hata wewe tena si hodari. Kila jambo na majira yake, usingelikata tamaa, wavumilia. Ya imani yako unayopitia ni kwa uandalizi wa hatima yako.